Operasyona artêşa Tirkiyeyê li bajarê Nisêbînê li Tirkî berdewam dike. Rojnamevanên kampanya Najbo Dengiyê ji bo şopandina şerê Nisêbînê rojane li ser sînorê navbera Qamişlo û Nisêbînê de ew şer dişopînin. Li gorî endamên kampaniyê operasyona artêşa Tirkiyeyê ketiya roja xwenî heftê de û ew dibêjin got 205 sivîl di hindirê Nisêbînê de asêmane di encama şer de nikarin derkevin. Li gorî agahiyê herî dawî got îro ketin dest me de di sud û pêncî sivîl li taxa Firat li bajarên Nisêbînê dorpêç bûn û nikarin ji wî bajarî derkevin. Hejmara giştî malê hatin xirakirin 1917 mal beriya 20 roja mekarî bû ev agahiya ragînin û bi beyankî bi raghandinê parve bikin. Artêşa Tirkiyeyê hemû çekên giran di operasyonê de bikartînin. Di dema dawî de jî li Qamişlo balafirên artêşa Tirkiyeyê tên dîtin çawa bajarê Nisêbînê bombebaran dikin. Li ser sînor artêşa Tirkiyeyê derbasî milê Qamişlo dibe û ev yek di dîmenan de pir diyar dibe. Rojane Qamişlo dikeve bin bandora şerê Nisêbînê de. Bi dehan roketên hawin û fîşek li Qamişlo dikevin. Ew rûniştî bûn. Ew rûniştî bûn hemû duwazdeh heba min cemaetê li vêya rûniştî bûn. قذيفة هاون هات لسن كت وبجقي em حشحة بريندار بون حتى في شكات الحوشة مكات المطبخ مكات وقت بوكام هاتمانا كشتين وأمن كارن رازين وأمن كارج دنجي بنادر كمن دردا حتى زارو قيمة الترسن بعض دند ببادنجي تقنيتي أمن كار نما كان تقدين يعني د انجام کتنا روکتین هاونا او فیشکان ده به دها بریندار هنه و هر وها سه کشتیجی د انجام کتنا وان روکتان ده هاتنه کشتن لالیه دنجی بانزرین ارتشا ترکیه درباسی در دورا 10-20 متران درباسی خاکا قامشلو بونه لالی کی دن کمپانیا ناش بو دنگی بو بدنگیا شر الانسیبینه دبیجه گو هشته جاری ارتشا ترکیه خاکا سوریه لروجاوای کردستان درباس کریه زانا عمر دنگ امریکا لسر سینور دنافبرا قامشلو ونسیبینه ده